Dobar dan, ja sam Young iz Koreje. Danas ja sam u COEX, svjetski trgovački centar u Koreji. Zašto sam ovdje? Pokazat ću. Idem u sajam turizma. Idemo. 여기 보이시죠? 세르비아 관광청. 세르비아. Ciao. Ciao, Ovo video. 안녕하세요. Dobro došli u Srbiju. Srbija je so hvanjohamnida. Srbija je stvarno lepa zemlja. Nadam se mnogi ljudi vole Srbiju i da su zainteresovani za Srbiju i srpsku kulturu. Hvala! Gion je super. Hvala. Čego i jođa. Ovo je zastava Srbije. Gukki, Serbija i Gukki. Serbia cookie. Yes, crown Crown, and double-headed eagle. Meaning brotherhood, bratstvo. brotherhood. How about this This shield? is old ancient medieval shield. Yes. We say only unity save the Serbs. Serbs. Samo sloga Srbe spašava. Ali kažu da je to naše tumačenje, da je to malo starije, da su ti simboli malo stariji od toga. Dobrodošli Srbija. Hvanjohamida, Serbija je so hvanjohamida. 세르비아 선수 중에 제일 좋아하는 선수 있으세요? 저는 니콜라 요키치랑 보그다노비치랑 그 조코비치랑 세 선수가 좋아하는 것 같아요. 중국에서 했던 그 농구 월드컵에서 세르비아가 미국을 꺾은 적이 있었어요. 치르베나 지베지다. 그 베오그다드에 있는 그 연고지가 있어요. 네네네. 날리 볼릴 때 스르베나 스베스타? Crvena zvezda, jada. Can you introduce yourself? In what language? Na srpskom. Na srpskom. Moje ime je Milica Marković i živim i radim u Koreji već skoro 5 godina i direktor sam jednog velikog hotela ovde. Which hotel? Resort koji se zove The Weekend Resort u Incheonu. Ja sam oduševljena kako govorite srpski i ponosna. Definitivno Beograd. Kulturni centar i zabavni centar i moraju da dođu prvo u Beograd, to mora da im bude prva stanica. Da upoznaju ljude, da probaju našu hranu, da vide noćni život, a onda odatle mogu da putuju u druge delove Srbije. Hvala. Hvala vama. Da li volite korejsku hranu? Da, jako volim korejsku hranu. Šta? Volim, pošto ne mogu da jedem puno začinjenu hranu, volim puno bulgogi. Bulgogi? Da. I volim Korean barbecue. Gogi. Samgyeopsal? Samgyeopsal. Da. To volim najviše. So, Serbian culture is, I would say, very unique. Serbian people are very, very warm-hearted people, very welcoming people, and although we are very conservative and very traditional nation, I like to believe that we have very open hearts, and we also love foreigners. We love welcoming people from all around the world. So I spent big part of my life outside of Serbia, but all my international friends love visiting me and my family back at home, and
I'm very proud to introduce them to my culture, family, friends, Serbian food, and way of life. So I definitely recommend it to everyone to come and visit it. Yes, I agree. Slažem se, I agree. I love Serbian people. Yes, really hard. Exactly. I really think we have this mentality of giving it all. We're very passionate people. Very loud. We love to sing, dance. We also love to fight, but we make up very quickly. So very, very passionate and warm-hearted people. Yeah. Definitely. Idemo Srbija! Idemo Srbija! Idemo Korea! Balkan i Korea TV. Don't forget subscribe and like it. Bye. Hvala